अहन बदा मरु एबा पाव या स्कूल चिंग खमले तंगे असेंबली तामी हाथ चेनब मियोइसिंग मतिक चाबल चैला फंगहनदुना यादे हाइबा अमा खंगहनबियु हाइना लेखिद्रबिगी मचानुपा असेंबली राहुल नागना तवकदन हाईरोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मनुंग चंबा पेची खुल अमता गायरबा वाटर सप्लाई स्कीम दा कोर्ट ना अथिंबा थमबा से निंगोल चाकोबा नंगनबा अथिंबा से लथोपियो हाइना खुंजासिंग ना हाबी दरगली अमदी मणिपुर पुलिस की चामगा कुंठा मरी सुबह रेजिंग देगी मपुंग ओइबा थोरम गवर्नर अजय कुमार भला अमदी डीजीपी राजेश सिंह यावना फर्स्ट एमआर की पैरेड ग्राउंड दा पांगथोखिबा लोनेना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द सु पाक सना पांगथोखनाथे खुरुमजरी आइसकॉम न्यूज मियंग ताबी पुमनमकपु अहानबा मक्तदा सूरज खोंगबान ताबम नताराम नोक्चरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव थासी की तांग तरा हुमदोइदा मसागी युमदा मिहाथी नहात किबा रिम्स की सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट असेम ओंबी रीता देवी की मिहात चेनबसिंग चैराक पीदुना यादे हाइबा अमा खंगहनबियो हाइना लेखिद्रबी की मचानुपा असेम राहुल न मणिपुर लेंगाता अपील तौरकले निंगसिंगबा याय मददे थासी की तांग तरा हुमदोइ की नुंगथिल पुंग मरी मखाइरोम ताबा मतमदा या स्कूल चिंगा खमलेरक्ता लेबी असेम रीता मसामक की युमदा सखंगदबसिंगना महाकपु मिहाथीना हातोकलगा थमलमखी लेखिद्रबी असेम रीता मसागी चही हुमफुतरेत सुखरे महाक्सीने एडवोकेट असेम मुहिंद्रोगे लोइनबिनी थौदोक असी थोखिबम नुमित अदुदा महाकी मपुरोइबा अमदी मचानुपाना थबक चथोकलुरगा युमदा हलकपदा नुंगतिगी लोलगा थंबा युमगी गेट अदु हांगलगा लेबा थेंगनरखिबनी इमुंगदा चंगलगा येंगलुबदा असेम रीतागी असीबा हक्चांग अदु यामना अकी तुजुंगनिंगाई ओइबा फिबम अमदा लेरमखी युमदा पानबा सीसीटीवी कैमरा की हार्ड ड्राइव सिंगसु अमता लेरमखिदे मिसी असिगे मतंगदा फोरेंसिक साइंस के थिजिन हुमजिनबगी टीम अमा लाक्तुना कुपना रिपोर्ट लौखिबगा लोइनना असीबा हक्चांग अदु रिम्स की मिरेल संगदा थमखे अदुमोइनमक असेम रीताबु कनाना करी मरमगी दमक हातलिबनो हाइबा अदुदी हौजिक फावबा खंगबा ngamdre मिहात असिदा चेनबा मियोइसिंग फागतपा ngamdana leiba haibasi paliba lengak asigi maithibani haiduna maikei kayadagi pendaba phongdoknarakhibasu leikrabani apokpi mamagi मिहात असिदा चेनरिबा सिंग फादुना मतिक चाबा चैराक फंगहल्लु हाइना लेखिद्रबिगी मचानुपा असेम राहुलना लेंगाकता अपील तौरकले मानी लेखिद्रबा बिस्नबीसे कोइना थबक चटलिंगाता तौखिबा थुदोंनि सुमाइना थोइना मतुंगा अहनदसु सिग्नबनी नुपीदसु सिग्नबनी मसी अखोई मयाम चंगदना तंगदसु बिबियु तौरिबा थबकसे अहनना तौदनबा तंदि बिबियु अमुतंग यादेना खंगहनद्रदि हंजन हंजन तौरकनी आईडी हुजिकती याम नुमाइतरे दुना मयाम की सपोर्ट तौबियो थौबाल डिस्ट्रिक्ट के हाईरोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मनुंग छनलेबा पेची खुल की अमतंगारबा वाटर सप्लाई स्कीम दा कोर्ट ना अथिंगबा थमलिबा से मियाम की येंगलगा अथिंगबा से लौथोकपियो अमदी चाकौबा ममांग दा इसिंग थाबियो हाइना खुंजा सिंगना वाकत खोंजंग चंगसिन खिबगा लोइनना मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगी पुंगनिंग चिंगसिन लकले वाकत खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा खुंजा अमना फोंदोरखिबदा पेची खुल की वाटर सप्लाई स्कीम असिदा कोर्ट ना अथिंगबा थमलिबा से मियाम की अवाबा उबिदुना मतम पुंबगी ओइना अथिंगबा से लौथोकपिदुना चाकौबा नंगनबा इसिंग थाबियो खुल असिगी ओइनदी वाटर सप्लाई स्कीम असी नत्तना अतै इसिंग फंगफम लेते हाना खुल असिदा हैंड पंप अनि लेरमी मदुसु हौजिक्ति अनिमक अमता याखिद्रे हाइरदुना पेची खुलगी क्लब मैरा पाइबी अमदी खुंजा सिंगी माइकैदगी अथिंगबा असी लौथोकपिदुना इसिंग थाबियो हाइना मरी लेनबा सिंगी पुनिंग चिंगसिलकले मैरा पाइबी इमा अमनसु मियोइबना हिंगबदा मई इसिंग नुंगसित हाइनरिबनी खुल असिदा पात तुरेल अमदी पुखरीना चिंगबा अमता लेते
maram aduna athubada athingba asi lauthokpiduna ising thabiyu haiki ningsingba yabadi khulgi sanjabung oina leiraklaba haujiksu settlement department ge record ta state land oina leiriba mafam amabu lanai miyoi anina lona aina yadaba mawngda makhoi da pata pansilambagi mathakta club amasung village authority ge thaupuba singda court ta case tawsilakpadagi thengkhang kayarakta miyamna khongjang changsinduna lakhibani amadi court ta fauba case thengnarakibani loinana pata pansilamliba miyoi ani adusu khul asina social boycott tawre haina miyamda lauthokhibasu lekhrabani अकोई पेसी खुंजे युम खुदिंग मकी सिंग अंबौ लेते अदना तोती मसा खंगो मी पुखी सु लेते तुरेन सु लेते यांगवानै अदना मियोय बने हिंगी बिजे मै इसिंग नुंसे लोई सि यावदबा यादे अदना थिंगिबा मिदो थिंबिगनु थादोपिरो राइगी इसिंग थिंगिबा असि सकोबन नंगबा इसिंग थाबियु अमसुंग अथिंगबा असि मतम पुंबगी ओइना लखथोकपियु प्रजा मियांगी अवाबा असि इंबिदुना कोना थमलिबा थिंगबा असि लखथोकपियु मरमदि आइरिबा खुल असिदा लेरिबा वाटर सप्लाई असिना प्रजा मियांगी असिदा पीदुना इसिंग चानारिबनी चानागदोरिबनी मरमदि असि नतनदि इसिंग चाबगी पंबई अमत लेते हेल्पम अनि लेंबा अदुसु हेल्पम पुनमक खुल असिदा याद्रे असिजु सरकार ने इंजनबिद्रे मरम अदुना आइरिबा वाटर सप्लाई असि अथुबा मतमदा थिंगबा असि लखथोकपियु हाइना खुल अमदी मैरा पाइबी की माइकैदगी प्रेस की मतेंग लौदना मियांगी मफमदा खंगन Manipur Police ki chamaga kuntha mari suba raising day gi thoram ngarang first MR gi parade ground da Manipur gi governor Ajay Kumar Bhalana athoba mithung oina saruk yaduna pangthokre raising day gi thoram atuda Manipur Police ki contingent tara ni thoina saruk yakhiba ga loinana Manipur Police ki sports personnel singna magi haithoi sing thoiba singsu utkhi thoram ga mari leinana governor Ajay Kumar Bhalana Jiban Raksha Parak DGP trophy for best battalion best police station amadi best police officer of Manipur Police ke phidam ningai oiraba mana singyen thoki loinana chahi asigi August thada Ahmedabad ta pangthokiba Commonwealth weightlifting championship ta gold medal amadi tha asida Norway gi 4th ta pangthokiba world weightlifting championship ta silver medal lawraktuna Manipur gi mai purakhrabi Manipur gi saknai raba weightlifter additional SP Saikhom Mirabai Chanuda governor na अखन्नबा मना पीखी थौरम अदुदा सरुक याखिबा मणिपुर के DGP ना पीखिबा वारोलदा मणिपुर पुलिस सर्विस MPS ऑफिसर सिंह अमदे जूनियर कमीशन ऑफिसर सिंगे एनुअल यूनिफॉर्म अलाउंस से रिवीजन तौबिनबा हाइदना PHQ के माइकैदगे हाइजखिबा अदु गवर्नर इन काउंसिल ना अयाबा पिरकले हाइना लाउथोखी रिवाइज तौरबा अलाउंस सिगे मतुंग इन्ना मणिपुर पुलिस सर्विस MPS ऑफिसर सिंह अमदे जूनियर कमीशन ऑफिसर सिंगे एनुअल यूनिफॉर्म अलाउंस से मथंग सिदना लुपा लिसिंग निपाल अमदे लिसिंग तरुक ओइरगनि हाइरी पनबा याबदी हाना लेरंबा एनुअल यूनिफॉर्म अलाउंस अदु इंग कुमजा लिसिंग मो चमापल मरफु मापल दा चनरक्लब मतुंग चही कुंथ्रा तरुक असि रिवाइज तौदना लेरखिबनी हंदक नौना अलाउंस असि रिवाइज तौरपगी दमकता मणिपुर गी DGP राजीव सिंह ना गवर्नर बु थागत पसु फोंदोरखी नाकलमरमदा मणिपुर पुलिस की चाम कुंठा मरी सुबह रेजिंग दे की थौरम असिगा मरी लेनना फर्स्ट MR की बैंकेट हॉल दा ब्लड डोनेशन कैंप अमसु पांगथोखी कैंप अदुदा पुन्ना मणिपुर पुलिस की पर्सनल यांखै निपाल ने पीखी मसिदा नतना रेजिंग दे की थौरम असिगा मरी लेनना मणिपुर पुलिस के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंगदा तोंगान तोंगानबा थौरम कया पांगथोकनखी थौरम की सरुक अमा ओइना कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ने सिंदुना टेक दिस चैलेंज बी अ फिट पुलिसमैन हाइबा हिरमदा सेगमाइजिंग ब्रिज तगे SP कक्चिंग ऑफिस फाउबा पुलिस पर्सनल चामगा यांखै निपाल ने सरुक यादना मिनी मैराथन अमा पांगथोखी चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ओइनसु एग्जीबिशन फुटबॉल मैच अमा डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम अन्नी की मरकता सानखी नाकलमरमदा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना बैडमिंटन कोर्ट अमा संगाखी बगा लोइनना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओइबा अहानबा बैडमिंटन टूर्नामेंट अमा पांगथोखी पनबा याबदी कांगपोकपी पुलिस स्टेशन असी चही असी की ओइना बेस्ट पुलिस स्टेशन ताखिबगा लोइनना DGP की मणिपुर ट्रॉफी फंगबा ngमखी अमरोमदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट अहुम सुबा IRB की बैडमिंटन मरी सुबा IRB की फुटबॉल अमदे क्रिकेट न चिंगबगे टूर्नामेंट कया सिनखी थौरम असी MPTC पांगैदसु पांगथोखिबगा लोइनना पेंटिंग कॉम्पिटिशन अमा सिनखी लोइनना
Manga Suba IRB na sinduna blood donation camp amadi orphan home da chana thaknaba potlam sing khudol tambage thoram sing pangthoki. Raising the Asiga Mari Lainana, Imphal East District Police na Social Athletic Development Association SADA ga kusam naduna football tournament ama pangthoki. Tournament adu punna local team tara taruk na saruk yaki. Taret Suba IRB gi oinasu Sainik San Milan ama pangthokibaga loinana music program amadi numit humni chathakiba volleyball amadi badminton tournament amasu pangthokhi. Free health camp amasu traffic control police wing na Directorate of Health Services Manipur ga khusam naduna sinki. Health camp aduda traffic police amadi civil police ke personnel singda tongan ba laina layong singi free medical examination ge khudong chaba pangthok Panghanki. Raising Day gi Thoramasi Ukrul Police na su sinduna VDF personnel singaloina na Ukrul District Headquarter da su pangthoki. Thoram adu gi saruk ama oina sports ki tongan ba event sing su pangthoki. Senapati Police na su hai riba Thoramasi isai nongmai gi Thoram ga loina na Senapati District Headquarter da harau tayam na pangthoki. Amadi Manipur Police Raising Day gi numit asiga mari leina na Imphal Headquarter amadi District Headquarter singda chaklen amamam su sinki. Security Force ki kangbu amana tha asigi tangtara Nepal da Imphal West ki pisumonam lekai da chathakiba thiba humba ki thabakta aina thinkraba lalhuluk ke CPPWG gi active kadarama phabangam ki faraba miyo edudi Imphal West District ke Uripok Laikhurem bi lekai dagi haujikna pisum onam lekai da leibi maikam Basanta Rani Devi atopaming abenau chahini furithoini miyoi asi miyam dagi senkhai thumkhai tawbatanatana lamgi chayet naba amadi loan recovery ga mari leinaba thodok singda aingi wangwada sangtai nabagi thabak singda chenaba misak amani hairi. Motor vehicle ki chatna kanglon thugaiduna gari thawriba singe mathakta Manipur Police na chatharakliba drive asige manung chatna tha asige tang tara taruk amadi tara tareta punna chalal nifu taruk issue tawkhibaga loinana fine oina lupa lesing marfu mapal ga chamanga khomgatpa ngamle haina police taki phangba paw amana hairi. Silin Digital Amadi Bahujana Sahitya Academy National Committee of India Manipur State na Ningol Chako ba kumai ga mari leinana tha asigi kunithoi phawba pathoi part 3 da pangthokadaba Ningol Kaithel haina mingthon ba Manipur gi entrepreneur mangana sinba pop-up sale da saruk yariba entrepreneur singda BSA amadi Silin Digital gi officials singna haktheng nana chatuna pukning thagot khre thauram ga mari leinana Silin Digital gi chairman su oiriba Bahujana Sahitya Academy Manipur State ke President Fanjobam Lanajitna hai kibada mipum khudingmak lenga ki thabak phangba haibasidi oithoktabanina entrepreneurship singbu lengakna ahenba metyang changduna makhoi gi damakta thabak thoram kaya lengakna lokhatpiba mathau tai lakliba ningol chakobagi thoramda iramdamgi pothok singna miramdagi pusillakpa potlam singi mahut senduna iramdamgi entrepreneur singbu Punna Yokhatmina si hai kibaga loinana pop-up sale aduda saruk yariba entrepreneur mangada lengyan hamadi appreciation certificate singkhosina duna pukning thawat ki. Aduga akoi isu ina yam nungai sumaina koina puthokchari product sing asi mayam da show tawba matang ama akoi ningol chabu mari leina sumaina kombo se ta semna kanda ma gi nagi oiba potu potu naraga sumaina mayam da khongna biba with akoi show tawba namjawase masi yam nungai je mayam ningol ketel si tawba sida akoi entrepreneur manga sida koina heida da su khara ahaiba khara leiba upcoming entrepreneur sida koina at least khara khadang oidar so koina tawriba khara khadang or so khisi tawriye haibagi mami ama uhan basida koiki selling digital imphal na so koi boina at least for my customer support tawri thank you very much akoigi Bahujana Sahitya Academy gi National Committee na sinjaduna akoigi sponsor tawri bidamukta aduki nungai
ꯄꯣꯛꯆꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯔ ꯍꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯉꯥ ꯈꯛꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯨꯛ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯂꯒꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯄ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯕ ꯋꯥꯏꯠ ꯀꯂꯔ ꯖꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯍꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯖꯦꯅ꯭ꯌꯨꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ स्कूल कुंबीदा पांथोक्लिबा स्कूल तमलिबा महिरोइसिंगी ओइबा मेगा एग्जिबिशनदा टॉप टॉपा तोंगानबा स्टॉल अमा ओइरिबा म्यूजियम असिदा पुवारिगा सागोनबा पोटलम कया उत्पा अखोइगी नाच चटनबी खुंदामिनरिबा फुरुपसिंगी चटनबीना चिंगबसिंग हौरक्लिबा महिरोइसिंगदा हेना खंगहननबा होटनरी honing creative thinking curiosity learning ability creativity scientific spirit haiba hiramda sanatombi oriental english school gi science amadi arts tamliba mahiroi singna sendana pangthokliba exhibition asigi matangda school asigi oja maibam dinesh kumar na phongdokhibada thoramasi matamasi angang singna uba phangkhidraba potlam singambadi aikhoigi nat amadi chatnabigi masak sing manghandana thamduna haurakliba school tamliba mahiroi singda mamutana khanghanaba amadi ipa ipu singna sijanaramba potsak kaya asibu khanghananabagi pandamda pangthokpani haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯆꯔꯤꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯜꯆꯔ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯀꯣꯝ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯆꯤꯡꯃꯤꯒ ꯇꯝꯃꯤꯒ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯩꯅꯔꯛꯄ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯒꯗꯕ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯁꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯪ ꯆꯦꯡꯐꯨꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝ ꯈꯪꯉꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯄꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯏꯁꯦ ꯈꯨꯡꯒꯨꯜ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯤꯖꯕꯅꯤ Umang Laikanba Open Balup Ukal Manipur gi Mijing Makhada Samram Youth Voluntary Organization SYVO Samram na Akhanaba Class 8 gi Class 12 Fawbagi Manungda Leiriba Mahiroi Singi Damakta Lai Harauba Karino Khangmina Si Haibasida Nomagi Oiba Training Program Ama Thobal District ki Samaram Mamang Ikop Ningthau Lai Bungda Pangthokre Training Program Adu Hogdokpa ki Thoramda Umang Laikanba Open Balup Ukal gi Vice President M Jilangamba Meitei Administrative Committee Samaram GR gi Chairperson Pukri Hongbam Sanjoy Manipur University of Culture MUC gi Assistant Professor Thangnauzam Ruhichan Brighter Angels English School BAES Samaram gi Founder Ngangbam Manidhaza Amadi Khongjom Standard English School KSES Sivanagar gi Founder Langpuk Lakpam Shyamanandana Thoiba Mithung Singh oina saruk yakhi Section Mari Thokna Khaidoktuna Chathakhiba Training Program aduda Nongma Panbagi Maru Oiba Yek Salai Amadi Yumnak Sagai Maitegi Lai Singh Amadi Umang Lai gi Haurakfam Lai Harauba Karino Lai Haraubana Maitei Khunai da Lauriba Thodang Samlappa Lai Haraubagi Thoram Singh Amadi Lai Haraubada Tauba Yaba Yadaba Thabak Thoram Singh Haibana Chingba Hiram Singh da Resource Person Singh na Wangang Ki SYVO gi Secretary and Vilashna Phongdokhibada ngasi lamdam masida Nongma Pahanba Khudingi Umang Lai Bungda Chattuna Lai Khurumbagi Chatnabi ama lakliba asida miyamna punbagi chang yamna Hantaribasi Ekoi Lai Harauba Madi Noma Panba Haibasi Karino Haibadu Ningthina Khanghan Badagi Oigani Maramasina Ekoigi Inkhalak Liba Naha Oiriba Mahiroi Singasibu grassroots level dagi Hauduna Noma Panba Amasung Lai Haraubagi Matangda Ningthina Khanghananabagi Pandamda Asigum Laba Training Program Asi Pangthokpani Haiki
Let us promote our indigenous arts and crafts. Together we stand for a healthy Manipur. Haiba hiramda Thabal Okram Wangma tabada leba New Era High Secondary School gi chayolama chupna chatharakiba Nipan Lak Suba New Era Week Lisingani Kunmanga Tha Sigi Tang Tara Tereta Loishinduna Tongan ba Manamathum Sing Yantopagi Thoram Ama School Sigi Auditorium Hall the Pangto Kre Thoramadu Deputy Commissioner Thobal Hena Kamaina Athoba Mithung New Era High Secondary School gi advisor Su Oiriba DM University Associate Professor Dr. A.K. Brozena Thoramapu Aduga Board of Secondary Education Manipur gi Secretary S. Jitelal Sharmana Akhanaba Mithunglen Oina Sarugyaki Thoramgi Sarugama Oina Ngasigi Mithunglen Singna School Ladugi Nepal Suba Magazine Khongthang Phongkibaga Loinana Kumsing Lisingani Tarataretagi Hauraduna Chahi Kudingi Leptana Pangthoktuna Lakpagum Chahi Lisingani Kunmanga Sigi Su Tha Sigi Tarahumdoidagi Taratare Fawachayolama Chupna Tongan ba Hiram Nifumanga Mukna Kangze Thangta Marum Konbi Kulokpi Clay Sculpture Kauna Craft na Chingba Mahoksagi Masana Kaya Amadi Kutsa Haibagi Lam Kayada School Asigi Blue House, Green House, Red House Amadi White House Ki Mahiroi Singna Sangdam Naki Thoram Ki Saruk Ama Oina Handak Chahigi Council of Higher Secondary Education Manipur Lauba Higher Secondary Examination 2025 ta School Asigi Makok Mathang Tarak Kraba Singh Subject Topper Ama Amadi NEET 2025 Haura Kraba Mahiroi Singda Memento Certificate of Honor Amadi School Asidagi Haukibi DM University ki Physics Department ki oina MSc First Class First Aduna Gold Medal Laura Krabi Mahiroi Ningthauzam Sophia Devida Achamba Khudol Singh Piduna Pungning Thagat ki Loina na Inspire Award Pangkraba School Asigi Mahiroi Singh Dasu Memento Certificate of Honor Amadi Selgi Mana Piduna Pungning Thagat ki Handak Pangthu Kiba First Term Examination 2025 the Top 10 Takraba Class 9 10 Amadi 12 ke Mahiroi Singh Amadi Best Student of the Year 2025 ke Mingthol Pangkraba Mahiroi Singh da Sumana Mathum Piduna Pungning Thagat ki Chahi Sigi Oina Khwaidagi Lunanba Classroom Taduna Chahi Sigi Oina Mr. Era 2025 ke Mingthol Pangkraba Sorokhaibam Prithviraj Amadi Miss Era 2025 Mingthon Pangkrabi Yumkhaibam Tamisha Amadi First Runner Up Second Runner Up Takraba Mahiroi Pumna Magpusu Manamathum Piduna Pungning Thagat ki Nipan Lak Suba New Era Week 2025 ki Oina House Runners Up Takraba White House Amadi Overall Champion Takraba Green House ta Thoidok Hendokpa Manamathum Piduna Pungning Thagat ki Thoram asigi Saruk Ama Oina School asigi Mahiroi Singna Makhal Mathel Kaya gi Cultural gi Oiba Jagoi Isai Thangta na Chingba Kaya Uttuna Miyam gi Pungning Jingsin ki The dedication and sacrifice, the love, support of the teachers towards the students for their upliftment and for their progress. And I believe that there would be sustainability of progress and growth, both in education sector and in sports, in culture, and in literacy. The lighting of the candles with the students showcasing the different cultural identity shows that with the diversity of our culture, of our ways of life, we still have unity, and that bond of unity with the lighting of candles shall create more awareness and a stronger and deeper sense of love, honor to each other, respect to each other, and the bond of unity among all of us, among all the community, irrespective of our differences in religion, differences in culture, differences in our thoughts. Aduna aikhoigi unity, sense of unity though, let all the younger generation, let all the boys and girls of this school shall carry forward with the light, with the ignited mind. Have the height again. Leibak asidagi yumda yokpa sa sansingda Nanganba Foot and Mouth Disease FMDHS amadi Black Quarter BQ gi Laina Singh Pungmut Muthatnaba Jangsilhakliba vaccination campaign gi saruk ama oina ngasi Kumbi Assembly constituency gi Wangmu Sadang Khongda sa sansingda hida kapthokre
Joint Director Bisnupurti Vidyarani gi thoksil makhada SSWC Sadang Khong amadi Wan Sukoga punna sinduna pangthok minakiba vaccination drive ajuda department asigi FA yauna staff marina sa san sing khaktanatana rabies laina dagi ngakthok naba hui hogdong singda anti rabies vaccination amadi swine fever vaccination zu kapthokhe drive ajuda sa san yangkhai amadi hui hogdong kunthra mukta hidak sing adu kapthokhe Wan Sukogi present age ningthem yauna Chathakiba vaccination campaign ajuda SSWC Sadang Khong gi Secretary K Saswikantana Veterinary Department gi mafamda apen bamadi thagat wafam kaya phongdokhi Manipur Legislative Assembly election da matam amada Sugnu Assembly constituency dagi anirak mai paktuna Manipur lengakta Minister Oiramlaba Mayang Lambam Babu Singna Laikhidabagi Tara Nepal Suba Ningsing Kumon Tharam ngasi Laikhidrabagi Machanupa Mayang Lambam Binod ki Kakching Khunau Hizam Angom Laikai da Leiba Yumda Pangthokre M Babu Singh Memorial Trust na sinduna pangthokiba Ningsing Tharam ajuda Trust asigi President Khumuk Jamsana Yaima Secretary Khumuk Jamsana Jauba Kakching Khunau Municipal Council ke Caretaker Chairperson KH Laimadevi Caretaker Councillor Singh KSH Indubala Amadi KH Radhamani Amadi Wangu Gram Panchayat Administrative Committee gi Hanagi Chairperson L Devenna Thoramapu Singh Oikhi Thoramajuda Imung Manung Amadi Saruk Yakhiba Miyamda Laikhidraba M Babu Singh gi photo da Laisu Katuna Ikai Khumnaba Utkiba Aduda Ahal Oiraba Oirabi Chahi Marfu Helaba Ahal Nifu Marida Achamba Khudol Tamduna Ikai Khumnaba Utki Thoramatuda Wangang Kiba Singna Laikhidraba ex Minister Mayang Lambam Babu Singna Sugnu Assembly constituency amadi Manipur Miyamgi Yaifanaba Paikhat Lamba Tungan Tunganba Thabak Thoram Singbu Nauhongna Naning Singki Panbay Abadi Laikhidraba ex Minister Mayang Lambam Babu Sugnu Assembly constituency dagi Mikhal Anirak Mai Paktuna IFCD Art and Culture Family Welfare Madi Kadagi Minister Fauba Oiram Kiba Miyamgi Luchingba Amani Mi mo na hingbuda mi ba mi life ta mari matung sida nunga yai pa hingna na bidong ta chang na ya da ba chang singa do makhal matel su thambiram ba bisek apani ane thamjege sahi khudin gi october gi tarik kul si lagi debagi sing ko tharum tawi adu mapu matam madu da ko tara ga taril to gi basida Karam numit amadana sahi amadana amat numit amatai sahi amadana numit amatai mitariya nagi si manundu on suntai adu layo paba hai kadra handa ke sahi asidi laigideba handa duna laigideba numit ki thokaba numit se mana laigideba numit tune tarik sune siu manum se amna thokti hai naje Yamna Singthaningai ni ngasi oza asina tawriba asi mahiroi amadi tungi khunai asigi damaktani khunai asibu achumba afaba khunai amada puraknaba honariba asida aikoi supuna saruk yaba hawrasi haireduna Sunday campaign asida mahiroi kayaga punna saruk yabagi yazabani haiki nakalamromda headmaster KH Indra Kumar na phongdokibada Mahagna Paikhat Cheriba Thabak asida New Model Public School Kumbige Principal Masamakna Luching Biraga School asige Mahiroi Singnaga Saruk Yabiba asi asuke matik thagatli ngasi khunai asigi oirakliba fibam amadi akoibagi fibam phakat hanba haibasi Mahiroi Singgi su achoba thodang lei haiki loisilakpada maru oba pau amuk hanna Ya school chinga khamlai lakta ki assembly ta mi han ta chenaba miyoi simati chaba chela hanghanduna yade haiba amakni haina le kidrabi machanupa asem rahul na lenga ta wakap
Hairok Assembly Constituency के मनन चंबा पेची कोगी अमत नायरबा वाटर सप्लाई स्कीम दा पोर्ट नाथिंग बथमलिबा से और चाको बननबा अथिंबा से लखोपियु हाइना खुंदा सिंह हापि तलते अमदे मणिपुर पुलिस की चाम और कुंछा मरी सुगर रेजिंग देगी मपुंग ओइब थोरम गवर्नर अजय कुमार भला अमदे डीजीपी राजीव सिंह याउना फर्स्ट MR की तरह ग्राउंड में पंखों की बगल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन दिसु पाक सन्ना पंखों में थे हौजिकी ओनेदी ISCOM न्यूज़ ने पिजाबा मणिपुरी पाव मतंग असिद लोशिंजरी मियंग ताबिरबे सिंहबु अमुक हन्ना खुरुमजरी।